Isaac Nana Obiri Yeboah enterprise ni Isaac Nana Obiri Yeboah enterprise nkwan le betumi ama nkunja papa ti say dia Mrs. Wo hwe kunja Mrs. na wo hwe kunja na I said that na so yia na Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan le betumi ama wo nkunja any ni wardrobe ni dining ni bar any ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e da fo Isaac Nana Obiri Yeboah nkwan le betumi ama wo sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkunja Italy kunja Germany US Egypt kunja first class Isaac Nana Obiri Yeboah ni betuma mo bla na beto kunja Isaac Nana Obiri Yeboah na service ka o dia friend no man e go screen so no 0558782268 anase friend 0503387037 ye tira kwan ewo Abekan free pipe upu Abekan free pipe junction na usane back down kaka first ramp second ramp Isaac Nana Obiri Yeboah Abusia madam say amamo akwaba eba too much who say too much je just say there no so who say ensem big ensem polo and dani da ye di ebe sumu and any day di kan ya wo hwe too much je am kasa wa ba enye natna suo wa ba tna se entina ne sa no mesra say share link no fama wunie bi fama odofo bi na akwakoye kwese do bo ade di no mie mi kwa ache ye yidie tna se je akunya natina eye too much ho esan se sema me di besomo no e chen okre sem no entre mu enye eye ya ye papa eye set kisi omuka no Abosom ama bekasa na se ye nte wa eche mu ne ye nya ye hunu se Abosom esupa ne ye no wo kan ne se ne yire jawa de ekọ esan se oni oba bi akwa fa afro na emu no wa akwada Att𝒂cks akwada fe and Ghana for Obiano si humbi evangelist dina asamwade na no betu asemu yi hu ekofo bebre ekasa say ebo sofo pa de say we sofo wo eye church members wo mudi wachie na wo chi akra de manyame de na wa nkasa ye nka bibia ni panka ye nkukuo mu na nso no woni betu abonte eno nkofo insem o muka ye nyina no Abosom esa tena ase eka say I omo chadro na bapani na no beba aba be yi won ano mako ni anim so asema Abosom kendi na nka Agradaa bi oda na no ye na no baba ya na no fa bi keke so say so free chese wa ba aba be kasa apa e di afa asemi hu abra na oni ni yiri semi chegwo no ye senya ne ntia se na oni oba Kristi esa ho pa che mpuna ne kantuma kase da no e wo kire se Abosom ma be kasa fa ho se Ghana fo mo kasa mo ye dede ya Pentecost chairman and the Mr. Eric Nyame so be kasa fa no se Abosom de wo ye dede same Abosom ye bio esa ko delay ni show so e ma ni ko mo twihye mu no wo kan so no de wo nye Bible ndi o wonye Bible ndi ba ko se na Bible de obi na abo ni tirimo e na chese wa tro ni niema nto no de ojinya medi enso Bible de wonye nida eno so no ekoye hewa ya na obi akase bi obi ase Ghana fo esema no wo mo ebru so ni se osofo a wo timi di Bible na wo jira nya medi nso kra Bible ene ko se Abosom eno bo se Abosom wo jira Abosom wo yese na nya de ene na ko fa ba ye ene ma ene Abosom therefore ya esa kase wonye Bible ndi ete no so se ma Ghana fo e kase no ele ye Pentecost chairman Eric Nyame ebe kasa de fa wo se Abosom pa so fu mu apa wo kasa sa asem ide na se Bible na ye manual edima ye Christopher ye hyeso na ye tutu ya na mo ye nti se wo no wo be kasa de fa ho a na se wo kasa se ya enchaye ya maame evangelist na samwa enso be kasa de fa se wi hu na je se me so mo aka no o si nipa se no Abosom o ye herbalist ete herbalist na chese da na sa wo kan no Abosom so mu je na de be wa abusia wa super profa kasa na sana ya be ko akakọ video no ni etie mu nsem no me so
share link no fama wunya bi fama odofo bi na face comment section so share wagin e wo ho se de be ya metimi akenkan e dia ma wo ani diem ani obuo kwa so mu bebre no eya na mo de atembidie e ne san wada roma mesra mo a se eya na mo ntiti atembidie no eso ana se mo ncha wagin keke atembidie de wada roma ye nso so sabusa mi akọ video no ni entie mo nsem na ya ba ni edie kire no me de baba abesom me asuma me asuma me yes o asuma for amen ni ameye no oti asese na woni pa famu a onte mase oti ase ba me dem tem ho ase yes ma e na me am dem ho yes kasa wo se betira bo so me yakopon no to me ne de ne ho akasa praise the Lord hallelujah yes bema bana hallelujah amen etinem ade bia meye bia no wo de wo a wodi machi a wo ne me nam no tie me ne yenko yetie nyansa no mo da wase amen enkrofo no egwechire ye tobe no they will come mo yes obepa to me no ofri nyame ai ye wo ye de hin ne free and na hin ne free because was in nyame ye frɛ no wonwani that's all wo ye niema enwanwa paul se metira bo so bi nyankopon yes onwani nyankopon no oya nwanwa de hallelujah oba pa krisi free to onwumi se nyene enyene enso wo so won kwa soro bia di agora che say heya no obo that's all oni aba papa bon se ma no amen no ofia etie unyansa no nenko fo we ho me fa wo be afa before bia wo nabi oba tutumo akanya nyame ma yes boso na kasa that's all enya ne awoti a kireke ba wo se matira boso bi yakopon no yes god na yetuma kasa ofia ye wompa obi awa na yire siesie no woni na wona maka mase na omo bo omo brabo na kirabo so wodi na ni be support me nsoma sori mami baba trase ba wo se mami ni aba no aba trase aba fie ejai enkurasefo na guga na ya jimi ama omo jimi asam so mami nyame shira o amen onka ona mo fra no amen na ukunu sie dana se mo ze o ma pa mo aba mishra bon sem family oh bon sem ma busha de pa amen amen awon so bato dwuma yi ono anu nwum kwa no wato ai obi ko jina ba bi dada ko tutu nkofo nwum si musician oso musician ono anu wato no de aba that's all to me no oni e chere se adum achedie pawo semma to me no adum achedie amen amen sabosumiti we miminye di obi ye bie debida de media me ye no so eye suronko yes man de suronko kan se onyame afre no yes odni be ye adwuma sa na nya ne wo copy free baby na bi dia wa ye na ye bia o se ena me ya de na bi da boa no di agro o via di agro etiopa no me call campaign the whole country yes abrantie ne kaka di manim papa boy say bon sama papa yi o ti ase elode shira o ti mi duru ho kura na me minya duru ho ai okokoso be baby a pa ena eno so ena ne kiki kaka kai mama obo amboso eti mechi de papa bi ne ko for the nam eni eso akoye ne ho ade eni ese ne yere no no etimifo na ye dey ne po sam ko ne ho ade a ofa ho be bra bon sama mama woo hey jai jai hey jai oh sekuru papa bon sama jabo so to me no that's all oba fefe ojira we
Unyana Gambe. Papa. You see, Ghana, I don't know what is wrong with people. Let's go. Minim any everywhere. The Ufia Sem. That's all. Messi a day. The Ufia Sem. Now you need idea. Oba Ahaseya. Obepe healing. That's all. Obepe ahoto. That's all. Obepe senya mebe buao. That's all. Menyame fame somwao. That's all. Cause amen. Amen. Nyame fame somwao. Yes. Now so abra boy day enkoso. Power some to me no. You free the move no. Yes. And then there be amka and the Abosom with more bisa on say papa in the way you piano senya mitia dia aden will be bad ne waton Yo. aden ni pe ba ye wonya fa ho die Okay. Eno na Yesu ka kire wo mo no. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Yesu Kristo e ka kire wo mo no tie tama oti ni freni nani no. Okay. Kwa se me die o so o free nyame and what the woman to money when they say was in the man some any day. Power some no. Yes, the man some praise the Lord. Hallelujah. When in the phone they want to be can say now question free nyame e ko timi nya ne wo ye Ghana for the only nyame ne bo wi asa and only Yakobon say sanity and only the ni papa ne bone Ghana to me bebre doso dodo adwene ni mo amre amone nyame akwan. Praise the Lord. Hallelujah. Yesu mekoso namaso odo pata so dem a na ekire decide say me maybe me mfa ho. That's all. Opa abra opa emma jai. Yes. Everybody be twi obi aba. Ka say amen. Amen. Onyame boabo na ho tefo. That's all. Obo ne ma no. Yes. What one ba. Yes. Emma will be a sebi obeka bi ntu sinti. The Peter. Praise the Lord. Hallelujah. Where's our baby sick? Papa. Ebi pa na ka oni pa on the free ba. Sa. Obedada. Mo. Radisha. Amen. Oh, but so much na Abosom nyansa no. Share media na no pay. Na Pentecost chairman. Na okeka nsimfunu bi. Mon fan tu bia mame. Mon tag na mame. Say na honhom bia ni ewiase. Na honhom na bonsam kratiti aso dem na bonsam ne nam etimo mi nya amom ne nam ba bia. Pentecost of panyini. Woni tumi a. Obetumi dia agi ni perfect honhom. Sanity. It was said that Ubrin was so. Yes. Jackson said, "Who be any ho? Only too many be." Said the bear, on be what you say, yo. One was you. What would you think? No, what dear? Oh, Yambi Chioka. That's all. I think somebody I can see. You see, you can't deceive people like that. What's in your new name? Mojan Ides. Anya. Jenny, it took a transfer catch him said, and now dear, you know, only and the one saw there. Go the manga with us. Baby, I'll go to you and go home. Oh, baby, I won't go home. It's no more too much dream. Now, if one of them walk to oil, so I call Pamu money. That's all. I drink more minute. Listen to me. Me to me, and me won't know. I saw for no car. We are the best. That's all. Bama Banono. What do you mean in the we? What's with that? What's the admittance? Yes, sir. Woman, yes. What was so much Abosom to me, you know? Yes, I want to Cassandra Cassano. Hallelujah. If we are sipping on your me, I won't quote any penty and one a default. Sanity. On a sofa. Sabi a betting pama. Yes. Obi down on that. Yes. No one says no. Obi tete. Oh, was it down on man of good. What Jimmy and I was shot. When you home question of me, I question. You say what Jimmy and I was shot. I drink more minute. You see, Mama Yantress and I am really maybe we. Yes. If you say one year home, and no great. Next, when you may be fapping, be or why? Yes. I want to meet you for once ever. It is a Swedish Swabia. I want to back how many panasia. Sanity. Nemo moving can't say. And I want a moment of baby. Yes, baby. Any just sort of way. You move Pentecost as well. Yes, sir. Number 3. That's all. And no quite I saw them all. To me, the peninating you trying to be and we tell the Yaba be under the covenant cover of the Lord. That's all. Simply, and you never put your own Bible cry. Power. To me, Nekasano.
Traditional. Only oh yeah. At the social media, no one can in sim funu. Well, we travel Monfamano Mame. Phantom. Miss Monfa Tomesuna Monfamano. Phantom Mano. Mrs. Hansen Funo, can we aka? What can be him? Who send your becano? Mo, sir. God bless you, sir. Mo. Ovia. It's you, Yansano. There be a catch Raman Sassi, Obit, baby, no cat, and it's never some suffer. We saw ya to was in our opportunity. One to my mom found away. Debbie, and never made any. Debbie, Mamma, as I say, many people who pray. Yes. Now, and no credible meaning of our dear. What time? And none will be too day. Such Abosom says, hey, never way be bad. The application, bad on the application. Oh, my bazaar. And you're sorry, man. Go. That's all my God, they be grandma. Debbie, upon this form of your medicine. Oh, my application. Price, papa. Me what price? Mosofu price. Papa. Correct one. Correct, papa. The whole nation. Me what price? A boy that now on the other day. Obi a position in the beard. Ovia. Che. Obia, what? At the papa and the general. Obimpa. 1 month meat is another man's poison. Let's go. Grandma Banano. Oh, it's your Yansano. Application be very by Radius Shalonso. There's soon him at the back of Penama war. Elma Brabo. Aish. Near Timmy Munity Umua. And who say, Yamema. That's all. Come and see Casano. And Rababia, Nenim to say Champia. Nana Juninye. Oh, no, I try at Tramonton Satrawa, the way now. Was soon was soon to someone. Or no catch uncle for 7 years. I trouble myself. Oh, every day. Why not? Dana someone or no? A best and one. Oh no. Oh no, they are saying no horse. Unima de pa. Ovia. It's your Yansano. Mon country say when you now. Aye. Assembly when you now. We assembly. On shall scared to that. Ovia. It's your Yansano. Mama. Over, Mammy, maybe a brand here, Bama Papa, no. Me a nice man, and I'm a Bama Papa. Bon some mammy, bon some Metros on your coupon. And when you're not wanted, bon some mammy, that you're ready, I would rather talk him. Don't pay out. Amen. Amen. Ovia, it's your Yansano. Mr. Mama, when you do baby, young represent for cancer. And then my mom baby took Musa. Mom Fabin call social media for more. They took Musa. Mom Fam call Nami didn't threat. And only a pair. Mushitum. What Betty Matembia, Sunyami Agradaa, Utim. If it's a 2 million or no, you need to me one grow. When you're accidental, obey you. The pro. God say amen. Amen. And does you call your pneumonia, you jati fufu. Sir. Amen. Amen. Wow, how bambo what? God bless you. Ya mean slow cry. Bonseme radipa. And when you fool me, play who may ya. That's a way Jimmy no. Home lie almost. And yet, one more cassa drink. Debbie da. And one the number. Debbie. And for fun set. And then MPP. And one make me patch up a spirits. And I almost are. It's when you put those at the Samia. Hallelujah. And you say put those at the Samia. Yes, sir. Excavator software. Jesus. And the bit my power. Mina bitimi you got to move. Yes, God. Power. To be it's your son. So when you be fun one thing. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hey, bulldozer sofuchra boso. Excavator sofuchra boso. Ayo. Ay, chairman, da
was so Pentecost chairman that was yo. Eric Yami that was sick. Why? Dana someone so that was so more with chop mother pie so that was yo. Prophet 19 and Marquaba. Bibi Aboko, dear. So was so associated with dear. Yes, what I remember, we are passed somewhere. Yamia do me hunger. Prophet, yeah, sure, when they tell me tones are from is a waka ye a yen, Mickey for Ibia, or also see a software. And to while share Papa Abosom, at him Sunday service, I was saying, walk preaching in my Accra, and now one for my toba, how one soon to my brass here. Every young cry, seven more Yamia Semi, and now Casa when you Bible me. Other custom, Papa, dear, show moon cry no. Shed their soft troubles when never see a dog or a friend to want to Gusso. A biashes little cabia, I show straight dress, echo seeing a miasen, and some say yo, and I say Abosom echo kaye, or how softly, and so much Abosom Jana saw them are walking. Eh, my friend Att𝒂cks here come on and answer to him. What you say? The beer, my pipe was Agradaa man kwatintin. Amen. Na Agradaa man nyinche. Amen. Enya hifofo bi ti se na nasantino mu. Enya ne tabe se enan anase num o Ghana ha. Ka hope se Ghana ebenya etuma pae den Africa sie wo yasase to mu. Okay. Na me fa Att𝒂cks suma akoma police pani kofi buachi. And also Mr. Agradaa kwatintin de mano. Amen. Na me chia the whole Eastern Regional Commander Mr. Aka also Mr. Agradaa so man kwatintin. Amen. Na me chairman de nyina me boss me director me bibia Farouk Wahab Mustafa Wahab tam bobo no me manager. Okay. From 2006 I don't me ko house of no house for PR. Me chia ono so. Na me chia tiefo omo mo cha line so no. Me chia omo esi ni na 103. Na me ehira esi e ko 106. Atia ba 96. Ade mo buefu ana. Mo ma line so. I say enya more than 1,000, every 1,000 kura. Ya me shira o. Amen. Ya me come. O si cha Abosom. O ya pastor na so e dey. And the whole ye ije. And I made to Eddie Ama, so also a so for ye. Dear so a Abosom Jina na so de ma war ye. Ye. A chai ye as a software. So o yo di fu. Sorry, I made an idiot. So e dwuma o ye no. Di for be Jina so de me say. There be o yo di fu. Ti. O yo di fu. Na o se obi a wadwuma a wo ye no e na kire opposition a edimo. Okay. What I say? Pentecost chairman. Ono no oye teacher in gospel. Eti okasa as a teacher. Okay. What I say? Oye clear here. Mean tio. Pastor Mesa Otabe oye teacher in gospel. Okay. Okasa as a teacher. All make kasa say prophet. Right? Okay. E papa Ajinasari Sakrachi Danka William. They are teacher in gospel. Okay. It on bibia ejina for teacher. All make kasa for as a prophet. What must say? Okay. Thank you. Evangelist Edini Lemu. Chira Abosom ose oteche Abosom. Ose Abosom. Eti obi a ose Abosom ose ohunbo ataka ohunbo ne bi na me say oye prophet. Right? Okay. Thank you. Na eya na edu baby a na me hu de wi a me kama some go there afa because we hear the wi a Chira Abosom ejira the property so or down the home or the mic or the attempt and in there may be all ya me or different na me hu no na entwe yi e wonya bisumu. Okay. Entwe yi mean say o si Ghana man ye fa to me emo na be di Ghana so etikasa asuba we e na o da be di o man so ana. That's the question. I say who say politician omo dirty work wo I want to from story etomo nua politician here eso egu no fin oba ye Kristo mu so no onima bi a wo ye no ene be kire nipa na nyame hu ti ni no ene be kire say suba we ene wo mu so nyame na ti mu nyame na ti mu o suba ene be kire me odifo na te na me ti we menim kasa
and the back chiro baby a mijina. The same no ya program. The way the first ekasa. The way I may me hono. Oba won say be papa and I pray or a genuine man of God. Sana may me hono. Oba say papa kwa no or ya zanfo ni bi. Sana may me hono say papa we nyame afre no. Ana me boa. Woni ani but wodi wadwen ebe tie menum sem. Ohu de am attitude any action bi a me show no. E wo bo say be Bray crown or you collect. What I see. Okay. But sana me theory in summer me come. And I will go say 99. Nyame de ni ye adwuma. Nyame hu tini mu. Ba me bra and I mean nua kira Abosom. Suban na de e wo papa tini so no. One dash papa di anche me odi for 99. Because said Pentecost chairman e do attempt. One they do attempt, right? One they do attempt. Sorry. One they do attempt. Okay, assembly general. Okay. Assembly general. General means main antenna you do for. Or see, so be back. Shall come out to be said. Uberu. And I hear some kind. No, next more Chema was saying a year Bible no and no one just say a manual daily a year just say a crystal for a day and you so into the search Abosom can say one year Bible near and no asema one can find children. Everyone says we are software any name software be to by wempo so we ya wo niam na say wo ya Abosom niam kwa wachira ye bebu say kura wo software no eye Bible and say na wo gina waka so no onye Bible nia and I say he doesn't have a belief in Bible and afi no huni ne poma sibre Edeni phone Edeni phone Edebe phone mobile phone. Okay, right. We obet me Bible to so. Right? Okay. Na me fa Bible ka to wa. Bible ka se an be to wa na book no. We Bible wo. To the way to Bible to one way to wa. Ni nyere Bible. Ba book na ka se da se Bible no. To me wo mu kese e che mo ba fo na e twi Bible na de e to so. Okay. Be so e clear. Amadu fa che wa de. Mamu fa che wa de. Everyone said Bible ni. Okay. Mobile phone so ni. We are twi Bible to so. We Bible ka say nga ya tro. Ye sua. Ye fa musem. E de to ye hofo. Okay. Say na be bo papa, o bo boni. We watch Bible na to so. Say say o ko share won boni bi okwa mu a. Say Bible we book we kitawa. O bet me book we bi. Otafo sukunu. Okay. But for we kitawa na say Bible ma. Who different di otafo sukunu. Because trosem no to me bi wo mu. Sa to me no fa ne se wa ko share be yi. O bet ma akomanda bon pipe so. E di Bible na kira to abom. E be ye adwuma. Se jere besi. For we ni obeka kusu bia o di attack Abosom ana be ye bia atwas enye adwuma. Okay. Because Bible no to me wo mu. E se kira Abosom about what say. Ono ne say ade die Bible a storybook. Na too many Bible mo a me ni nya adwin because who started evangelism. Who the Bible na start here. Who pa akra no, who the Bible na start here. Who the way na twetwe akra. Bible na osua ansana utimi attack awohum bi a wo say Abosom a okobubu yi. Me bo na. Okay. Se na so na time wie na jira se Bible to minima. What do you want? Not you want me. Yeah. So see Bible to minima. What do you want? And that me say, Abosom na also was saying in ano. A key. A too much share. That's a one to me. Tie. Me say, Abosom na say, all says no. Not all dance no the say Abosom. So jina Bible so. Nyame asem so. Nyame asem ne ewe. Ene no tro no. Tro asem na de ha no. Ene na osua, ene ne nyame asem no. Isa ka kem say, ene no to me nim. Na to me bi ene na storybook dia. Na dem say Abosom na. Wo de ba TV say, wa kwa say Abosom we.
wako se busu we no na dam se oni krofo na ahihye ho ana bako fa toy we gugu ho endotie ena ko bubu nu ena so wase busu because busu mo wo ye untimi say busu sama ni ye abra wo nyan so ana prophet me boa tie doti na esi ono mo no endotie okay spirit na kasa no ena be wure mu spirit no ho ba se obi jai kom obi jai busu no kom a spirit na wo mu no efimu ko okay e di say ni pa wewu okra na etu mu no efimu pe body we no edotie useless okay eti bosu na esi ono no se abo kwa na ogobo ano na otwa abo moja gosu de bia wo fre sunsun bi ba wemu da mo na o jai sa de ni ye no sunsun na wo mu ebekọ okay ba sa spirit ebe hati nkwala na mo fi ono no because most na o twa abo ti gosu odi moja gosu no ordinasifo ehye sa huhumrisa okay right it is on ba na okom no se o papa o se o wofo se o mami o a okom no onya jai ko ala so owu ko a ada spirit ne be make sure say obefa mu nkwa mu ba ko a owa ni onyam na wo be da adinam na ye de wo be som it is asa som no se wo mpe sa som na ebe hanti mu fio ba na dot na esom de ana bo na bogwa no tumi de wo me ko ento no utimi wo yasofo a utimi se na abra wo nyan susanso obetina se no okay wo tumi de wo mu ko okay obetima se no ba se tumi de wo mu a utimi se no professor me se nya wo mu ti mu okay enti se ano se wa kan sem we ama enkrofo ba be keseti enkrofo mo mo gidie wo nyankopon mu ama be kasa so ebia wan kasa ye se wo nye bible ni na se dia na samo ba be kasa dia afa ho eye chairman Pentecost chairman aba be kasa Mr. Eric Nyame aba be kasa e wo se wo gina wa so de na wo di o matem enye ni ko aso no nia dana samo kan no be kasa fa ho okay o se kira Abosom enya me no so no he that means oye dinsini what you say na woni bible ni a wo ye de nya dinsini na abaye na oye dinsini se me nua ba dana samo kasa asem na wan ka bone so be nyame ti mu no nyame asem na ye adwuma na se bible nya adwuma na ye story book to me be ani because wan nya ho awie na ne me nua ba be kasa na be di na tem se opa oyi ni na ho na ye hwa oyi na ho na ye hwa ene onu so no oyiri se ukoti ewu ene wo so robosa na mo kwate brim na ye hwe na enye omu so sa wodi wo mu ana oba na onu da sole no o se ukwate ye adwuma inside ya wo so pepe omusuo fe gu na ye sa wodi wo mu ana because se wo didi all the whole Ghana Pentecost time atem aba na asem o kan no asem o kan wa attack and do atem that's what we did atem and now so on your foot share the whole Pentecost branch share the padroma Peter Pentecost et the open Pentecost for the talk alamo na and also right I sorry atim e wo crowd be ne wo Pentecost and the Pentecost for crowd and that get to baby ko na be bia you Pentecost branch wo the woman say Ghana for 2 minimum nobody dey mo penya tema e be den no ba be mo penya Ghana prophet any yen show wo be hu so for we na wa sorry no meba ni be bia hu nya mehi ni bia wo jimia bro so yen na sister pastor no asu bonsem ma asem no asem na wo kan ye bonsem fama no there's stuff for everything so papa no be ku a oku ni personal private ekon enye dan bet na wo tinya goje nyama so de ma akra adwe ne ho ahia e so cancer pa kire omo no a o ji mi ho na so tie na o jije hu jabu su nyame ne ye hwan na de na me nya kupo ye hwan ye nyina ye nya kupo ye ba kupo no bo su na sase asa
Mune Nyankopɔn ba bia bio. Minu mi ne tu Nyankopɔn ne Obosom asase. Edika se mo se be Awurade a wo soro. Na ya mo se ma kyerɛ Abosom Nyankopɔn a. Nyankopɔn ne ya Obosom ana. Enta me bebusa na wa yi anu yi. Da ya Abosom ana, we do akɔyɛ difo. Yeah? Because attitude any action now or taking you know wa fairly poto wa fairly no wa fairly I'm not for attack you no matter how it is also be pray to me now over pray to me say as a prophet no as a prophet also be pray to me Ghana ha Nyankopɔn na afro say babedi o man Ghana so ana because as of before bia uterade ni me not deny so because we go pre MPR na dam say Nyankopɔn kyerɛ me niam se feku kwan mu a meti ba nya se akonnwa no ba se me kwan ko pem na meti ma gisiti na me nyo difo na me difo na me evangelist ese me ko twa akra efika akwan mu e ma nya me fie no kwan wo se Nyankopɔn se be ya o ma panyi e wo Ghana na dam say nyame ofro se be ya be di o ma Ghana so no obekyerɛ akwankyerɛ a se be gu kwan mu aso difo na sa akwankyerɛ no e feli we break it through. We have a continue to be the whole Ghana. A solid beyond Muslim, Christian Muslim. We have David. You have 2 minutes more software. It was Pastor Bia Janas of them. No preacher. Obeka said, Muntu Abama software. Yamu made it. Okay. Mudi mana. Obanya Tima or in your Christo, Bebe Kunyano. Net Christo bedding him of my Ghana. So now who then I'm going to start? O pray no, wait man ya sit no. Na dam se nyame afrɛ. Nyame afrɛ. So for wo hwɛ sunsun wi asem hyɛ Abosom Nyankopɔn afrɛ no. Tie. Aso sofo bia, o se nyame afrɛ ne bia no. Nyame beti ma afrɛ bi bia, nyame afrɛ wo otiwe. Nyame afrɛ. Otiwe, nyame afrɛ. Sa. Ne o ahwɛ wo. TV no so no. Ah, we have the idea was in time, no. Nyame afrɛ no. Okay. Cameraman, o de nyame afrɛ no. O boss, nyame afrɛ no. Nyame afrɛ ni pe bia o wiase. But oyi enipa maako bi wo mu a odi adom bia mo sɛ mo mu kwa bontin nkotwa krae de ebrem. Okay. Etene nyame afrɛ no. Obabi no ho ade asopɔt nyame adwuma. Okay. Etene obi ya osha. Ebi a singer. Ebi a drama. Enyes nyame afrɛ mo, nyame afrɛ mo. Oboyishi no na nyame di mo. Obi ya osha, nyame afrɛ no. But ye die no se na afrɛ ne ten sonko. It asofo ni bi man. Omo go the genuine color. But enam sika libre ti haye. Okay. Enam sika libre ti no. Obe prese edom ye se ba kakra bi no onam bosom so. Akojo bosa to me. So the twikra. Otwitwi dom. Se crowd nya ba wi a sika di akire. So fontina metie mu so ma wo kana o magana fo na tiefo ati ase se ekira bosom we. Eye nyame bi na osom no wosom bosom. Wona wo kana mena meka. Wona wo kan. O ka shema no. Wo so ma wo kan ye. Da wo ka shema se meka na. Da bin kan she wa no. No pese me meka se. Se me busa akwa nyame difo. Any ni ye Bible say by their fruits we shall know them. Yes. And by their fruits ya wo ye dia wo gina so ndem a wo di ni part wo ye say no. Nipa so dia na say sofo de ya na meka say esa say di sofo ato monte makes you special. And say wa nya nyame akwan so a ma edidifo ana say nya ye hye nya we hye mosu esua bibie firi mo edi akọ osoro ahemamu. One that's us to need the letter say bosom so na moso. Tie. Na ma me bisa wo. Tie. Waka shema no eti meka mo. Metro ma tira bosu. So waka shema no. But what I say? Tira bosu wo we. So onji Bible di. Onji tro assembly bi. Okay. Na to me ni ma. Ena na tira bosu nyame afre no. Na nyame be na friend no. So ye nyame na friend na nyame. Tie. Me say. So onji Bible di. Tro onji di.
na say story book dia nyame Afric Abosom 2 say Abosom say obonsa ji shedo ye bia no osɛ no then nyame so no na enyo obonsa so no oso na da me say Abosom obeya azan adwuma Abosom ya azan yes obeya azan adwuma because o se trust no nyame asem unjindi na nyame do pe ama nyame asem unjindi Bosom so a amanfo kom so say eno na wo se no na da me say azan adwuma na aye wo a undi obosam achi wo Yakob so ni na achi na da me say o jira ifa o jira fefe azanti na bai Prophet don't say azanti na bai dia na nna me say oni ko fu hihye ho no ma ko fa toy da bi gugu ho no so wa se Bosom one point na me dey ba no the point is me say so see Bible to me be any to me nim na story book dia na nyame Afric Abosom obonsa adwuma so ye Bosom motia okom ukotia haban nyame afasa ne die na mo fa haban tia motia ema ebie kwan ema ebinum titia haban eye senkyereni motia so ye obonsa mabofo listen okay and then say kraba ku sakra wo hunamu a so abofo ani je say na ye wu nipa bi say afia to e unye se na wo bato na a nge obonsa abofo anya dwuma ye ebi ni motia no say Abosom motia okotia habasi alekwa motia obonsa abofo they say wo ni motia fa wo ni mama wata fa wo ni awemtufo okotie no fa na no obonsa fa wa oni Yakob fa dia na da mo say azan dwuma na wo ye oni bofo ye kanana ma ko sadoti be gugu ho no wo di je tum say wa hye Bosom na nyame Afric wo ye vagagram anam ka say o ye ndey vagagram anam ka say yes sir vagagram ene me chuska ma temi da say na so for wo share video no kra na oba no ka say shameye sha oba ni no timi mu pampampan e be gina so dem say obia enhye no na oba why no one dia okay o say why no one dia according to Abosom so why no one dia okay yanko na wa yo oba wa dia kwa na eye etwase wo say wo fro oba no e be gina aso dem so for ebi so ka say Abosom Nyankopon adom wa Jeffrey ni nsem enti na emansi am o misbehave san wo no mo ya agene se na adom no Nyankopon agene ya na adom ne wen so for bia o tie me odifo ni bi me wo so for dwuma no bi se o tie me na o start dwuma for na nya na adom wo so a kai na mo say eye dia debi ebe ba se o maske ne bi do ni mo kan a o ba ko je Bosom na o je Bosom no wie o ko je do no wie na o di tati se o die adwuma ebe di mre bi no Bosom no be hantew na Bosom hantew wie a o se ma be ka bia na nya sanim abanim bio na da me se kwasasam ni mo asem kwa na obedi a kire nyame ma na nyame afi wachi no nyame apo obonsa so apo okay obonsa no ofa na ade e makwa ode mo wi ala so obesel te se ni ewe wanti tumi no de ye adwuma ni ma ese otimi ye wanti mi anye e na wanti mi ndi so a obonsa make sure say bi odu edu eye dia obedi ni power oji wi a ne betu bia ese keka hu ensam keka hu no nyanya se ni yeah papa 99 top 90 or say so ko jibon sama dia na te say ebedru bebi no eye kasa hunu ebusu akoso share link no fama onye bi fama odofo bi se na be ya wo be mu ensem a chegwo se na be obeti ensem so so for Abosom ansema na ebusu a ye kano na ensem eto aso ni say ya maame Agradaa wasaka no hupio mo maami free bra yi no any free yes sell buy maami ya kasa no beti ye odu we ku ochobe odu we ku aman kradra na tese ko ye na dan ko pa mi chocho mu cho enu nwa ehu tu na Agradaa tu na nwa ehu tiem na
akwati bayira humemwa enne no maami Agradaa aso agape chama nya sekuta na ne so wa kan de eni enyan pa wo say Rev.Obofour me no we ya sent kwase o ya sent kwase Obofour ya maami Agradaa ene ne kuin ole ne kisra ni abasai abra ya chi hutu mu Obofour Rev.Obofour ne sa ne je se ne lawyers kwa kasa ye ema wo maami Agradaa ye yi wudi free cell e ba ye na so we ni ma ya perifoke so we ni ma ya enka ense ni din so we de wa ni na yo wo sansu se ni din maami Agradaa so wo de Obofour se be ni sure abeto de nsem da wa pusa nti se enkatia pnu mi ye video enkati boy se enkati boy se enkati achie eni emi shada no me nimu na so de Rev.Obofour ehwe wa beto ni nsem wa pusa no se enkatie na ni nsem a wo de nti amma wo super eye Rev.Obofour nyina me se Rev.Obofour de no akwa amankra na so akoka no akojo enko no akwese team no wo free team 1 no ko team 2 enti Rev.Obofour de no akojo ni amankra do eno hu ahi enti wo nsem na wo sa aka no wo se kire ba wo se eye Rev.Obofour na te se wo bo eye uhi any amankra do pass o mo me dinatem enti se Rev.Obofour wo balls dia ono akasa me face na se wo de ena hu ahi na wo sa de na amankra do so no de no de enko ba bianti no wo from no Rev.Obofour na nkasa se wo mra no emfa me face so ye be ma wo kura sabish wa dia wo mra no emfa me face so busa ensem de eni enyan na me kana se meji ono no ensem afri na no mo be video ni mra abra se maami Agradaa edi Rev.Obofour ate emo nipa ni onipa wo hu enti na yesi asase su sro nipa na jai sama na sama die wo ni tumi a wo be ye obon mo me video ni mra na ba ni this one no me de beba aba besom wudi omutrumu na wudi omutwe na wudi omutrumu Obofour sesa wusuban what the Boniacha from 2019, 2018, 2017. I had a mete one me dia mumpe. Obofour se mete one me jawo ma arrest ya umpe. I warn you say a man kadwa wodo ho abebo no no. Ho hina wodo ho abebo wo no. They would rather disgrace you. Me se me no sabe sento kwana say Obofour me ne wasase me ni slim basta wie adru so Obofour adru so prepare adru so dwedwantwie be ma ni brefoɔ Obofour wo ye ni brefoɔ dodo woni bradie dodo woni bradio tom so bodo no bi ampa biem abaifuo nkunu obi ampa biem yesi epenyamesem preach nyamesem ne jai pa bo Obofour jai pa bo akosi sankrofo de akoma hu ahi wono na ye gangali a hu ahi mesi uji ska wo Obofour wa yakoma ma mi bini wo ma mi no ti kumase kwase ampani satuni ba a wo ti kumase agronim ne se woni na munsuo mu bubonua wo ma mi abrubunua hu ahi wo ma mi abrubunua amane diabo ase wa brapo ena brantie hu ahi se wankodi atam a woni di se ya ni trum a woni di ena wada ne sekla eni kwase adwuma eni edinidi ekwase adwuma eni edinidi ena ntro me say se me obi betimi di ministry aba fomo a akabra abanka bagu mensa ena ministry ni gu yo me say wo hebia no go and read Numbers 23 verse 20 me portion no Numbers 23 verse 20 is my portion. So no weapon formed against me shall prosper. What was it? Me say Numbers 20. Enti ajimifo ni akwasampafo ni akosufo bi ti se akos ya kafefe oba besia wati social media no de ni kokromutie no di dwini che sancho yaguni twem akos Sienyansa, number win your first and last. I'm at nothing. Messi Monina Breme. Hey, Ophelia Tano, I am coming like a bulldozer. Obofour,
me no ahyase se wakoto ho ahi akoto amankrado Obofour me no ahyase na me no be wie ne pepepepepepepe usu wachimi a unsu nyansa ye tuofo a untie hwede wachimi ho amane na wonsori nyina agugu kumase nsori agugu babia nsori agugu ana me de me du babia favor ni bia ma me wo twan udru nyankopon animu a no wabisa nyankopon say God did I have favor upon you me say said you usuru udru babia wonya favor no aya no wabisa nyame say God did I have favor upon you kwasia wo nipa ni mu favor afusu wawie ya ni nipa ni mu favor ya wawrade ni mu favor and we don't need human being favor. We need the favor of the living God. We need the favor of Yeshua HaMashiach. We need the favor of the living God. Kamburo yabara sundiri yabaraba. Obofour me unsu abotonsda. The Holy Spirit is not upon you. Hey! What about tonsda bay? Kandere bebe. Fauchimie etna ho. Fauchimie tina baby a wote wate. Ne uchimi sabana wa bopa bo na usu unyan no. Me ba chiwo afa utrum. Atwas here. Me ba chiwo afa utrum. Tu de nya chi. Me ba chiwo me de wo shwa beto mesam. Na ma posa ne sen kate. Me se me de wo shwa beto mesam ma posa ne sen kate. Please is saying, may Obofour show a funny true. May China show a funny true or the cheer. I was so seeing answer. No, the other bank of 4 pounds, Mukodina, what to say, Miss Hey, Mamma, maybe Obofour show. Obofour, maybe Toshua for true. Maybe to do true munti, you know, for. So when Jimmy and also be said when he I bet you turn draw as some crofo I bet kasa afa me ministry hono me dia me kobo pa o ma shoot na wudi omutrumu na wudi omutwe na wudi omutrumu Obofour sesan usuban what the Boniacha from 2019 2018 2017 ayana me te hono me ye dia mompe Obofour semete wana mi jawo ma rest ya umpe. I warn you say a man kadwa wodo ho abebo no no ho ahina wodo ho abebo wo no they will rather disgrace you. Me se me no sabe sento kwana say Obofour me ne wasase me ni slim basta wie adru wo so Obofour adru so prepare adru so dedentwie be ma ni briefo Obofour wo ye ni briefo dodo woni bradia dodo woni bradio tom so bodo no obi ampa biem abaifu nkunu obi ampa biem yesi epenyamesem preach nyamesem ne jai pa bo Obofour jai pa bo akosi sankofo dia koma ho ahi wano na ye gangari a henwenye mesi ujiska wa Obofour wa ya koma ma mi bini wo ma mi no ti kumase kwase ampani satuni ba a wo ti kumase agronim ne se woni na munsuo mu bubonua abubonua wo ma mi abubonua ho ahi wo ma mi abubonua amane diabo ase wa brapo ena brantie ho ahi se wankodi atam a woni di se ya ni trum a woni di and what done a secular and you kwasi adwuma and yedinidi e kwasi adwuma and yedinidi and entro me say me obi betimi me ministry aba fomo a akabra abanka bagu me nsa and a ministry ni gu yo me say wo hebia no go and read Numbers 23 verse 20 me portion no Numbers 23 verse 20 is my portion. So no weapon formed against me shall prosper. What was it? Me say Numbers 20. Enti ajimifo ni akwasampafo ni akosufo bi ti se akos ya kafefe
Oba besia what is social media. No di kokromutie, no di jini check, no di jini check, no di jini check. Sancho ye guni chem akos. Sienyansa. Number win your first and last. Abet nasa. Mesimoni na breme. Mesimoni na breme. Hey, Ofolia Tano, I am coming like a bulldozer. Obofour. Meno asase. Sawa koto huehi. Akoto mankrado. Obofour. Meno asase. Na menu be wie ne pepe. Usu wachimi a unsu nyansa ye tuofo awuntie. Shade wachimi ho amane na unsori nyina gugu. Kumasi nsoli agugu. Babia nsoli agugu. Ana me de medu babia favor ni biema me wo try. Udru Nyankopon anymore. No one be saying Nyankopon say, God, did I have favor upon you? Me say you usuru udru baby a wunya favor no. I no be saying me say, God, did I have favor? Did I have favor upon you? Kwasia o nipa ni mu favor afu so wawie. Ye ni nipa ni mu favor. Ye wa wrade ni mu favor. Ye wa wrade ni mu favor. And we don't need human being favor. We need the favor of the living God. We need the favor of Yeshua HaMashiach. We need the favor of the living God. Kamburo yabara sundiri yabaraba. Oba for me unsu abotonsuna. The Holy Spirit is not upon you. Hey! Oba tonsuna be kandere bebe. Fauchimie etero. Fauchimie tina bebi a wote wate. No shimmy stamina wa bopa bobo na usu unyan no. Me ba chiwo shwa afa utrum. Atwas here. Me ba chiwo shwa afa utrum. Tu de nya chi. Me ba chiwo shwa me de wo shwa ba to mesam. Na ma posa ne sen kate. Me se me de wo shwa ba to mesam ma posa ne sen kate. Please is saying, may trouble for sure for the true. May cheer sure for the true or the day. I was so seeing answer. No, the other bank of 4 pounds, Mukodina, what to say, me say, Mamma, maybe trouble for sure. Hey, me bet sure. Nama pusane senkat, Mamia Gradania war ye dear. Ghana for no na Ghana for who are Muslim and more free yamio. A bit of free yam, a bit of free yam, and yama me ye dear to me, ah dear. Or free yam, na Sunday a bet try and come on esono. Comments no amount for comments or more actual go 5 general match and making kind a day amount to more comments no and soon. A year Crystal Bago or see. People are clapping for him. God bless us. And they say, Papa Abosom Diana walk and I say, Nesha Abosom Sama Bruce Nina. And what they say, and Professor Abo Monsem, Eddie Ama Semna walk and we be in Chai and Hopon Yamobo. A year men 2 or man, that's why the laughing emoji can say was or just say, yeah, was one, a young Tina was Sereno. Nay, Solomon Techo, say he is not called by God, he is a fool. Hey, Papa Solomon, I'll be three more down, Mammy Dinkaka, the shame was Mr. Moa. Omar, or see, it's true, pa, and says so and send me our kind, and I'm to my or cassette is true, pa, or such as a papa, no, coupon behind a day, and friendly, and I am quite glad that sent me to say, near Breno, I have it. Shall Agradaa, or be a boy, be at me a Rev.Obofour more, dear Agradaa, you know, Shaggy Agradaa, Sadia Papa. What's to say, Rev.Obofour, or reply Agradaa, and I'm going to say, man. Every 99. Hey, you see a do. I don't say you see it. I make us a Mitchell. I am sometimes, no. Social media, no. A bad scene now, a human share. Obian and Jody Dio, as I must say, a Juma share. A Juma. A Juma. Well, sir, I got a call them by no. Remember myself, so, but I'm sure or see what dying to acquire social media. It will be until in you. Abosom for no.
ne fans no onwe hin no mo ani Agradaa no mo almost say adeti na ya tawo echi ewi ya oso nkubio because most na odi di atem no no mo fa no anaso mo create to hono mo no amafo edi echire amafo edi echi amafo edi na amafo hwe no mo nyese kon botu ye wa so for li wo mo ni akonfo e ka bom eye tokwa eye move na te na meti ni konfo bi akwa esi meti man attack obi esi ya eye move esi meti we meti ma yi Agradaa me je ne pa ko deep wa be yi ma no ejuma omudino akofom se te na Ghana form serious so omudino akofom se dini akofom a se to kwani koso a na edina eden asampeja na bisa se ene ni nyame na yesu na bisa biom e basana ene ni Kristo na ye bo ni dino ene ni ana sa Agradaa ka se Obofour ye henya mi asem a na wo a wo so henya mi asem no nyame asem no di ba na sa won jimi ya sabi wo se maka sabi sa Agradaa won jimi ya ka wo meka etwe so won jimi ya ka wo meka ehwa ko won jimi ya ka wo meka kotie ko Agradaa won jimi ya ka wo meka utummi mebetwe ne tem ga so won jimi ya ni se asem bi obeboso a asem amodu no e di sabi ayede eto because platform na kita ono ipanyifo amadwemu do ebi hwe o ebi tie wonum sem sampa wasakra na benem so wa jiminti oni titi papa bianti obeka sa hu se obi a diesel petrol eje nanum Obofour forget about everything akwa na adwumu do owanyansa rough Obofour me say forget about everything fa bibi atu nchen nyansa Obofour nyansa na adwumu do eyo kasa aya ti no Obofour onyi yo Obofour onyi sayo Obofour 40 years ko nyae Obofour 40 years Obofour nyae na so okasa okati se panyim aso opanyia oti ahimfie minante na Obofour mche panyim na Agradaa wo age and Obofour age distance ada se about 10 years na so Obofour e wo skachem eto mo ja jimiye no so mo ni ko foti hye ho na ye kredito kwa ye didi ye ho atem na mo ye sana na ma Kristo dina ye bona ye pejaro mo de mugwase eni efin e bata Yakobon din ho eto fie bi so mo ye de omuja jimiye no na wo bon sama no to fa dia mame omunya jimiye no na yoso adai omuja jimiye no o Christopher say ye hunu ba bia kwa ye sisi ye jina ewa yes to sum ma yesie no o from ho prophet pastor kwa ye mu bio respect bia ni se sia kwa asem ni jimiye na enam Ghana asofofo ebinum eye ewo platform so no monya kwa sika fin ebie TV station fun ana mo jira so ana mo di kwasa sem e wo so me say o manya sika fin kwasa sika ana mo say bie TV station fun ana mo nya big platform aya fun ana mo di kwasa sem wo so ana mo say Yakobon din this is the time mo bet ma jira so e dia ka ekwaje ho asem ati ya member because of say social media no o be preach a unya ma for mehwe social media o be ka ekwaje ho asem a obi antie o eti na yan say yan ro ye ho yan boneke na ye be ka nsefun say na Agradaa be ka nsefun say obi twam emu kodo so obi twam no
Because some way say, and over can now one ya, Kofoa, Obaya Dajede, I ship. But now, if say, what I saw the 9 billion. More Jessica will come up by life, no. I was a trick kind of back, no. Jimmy, who first answer. But the more Jessica got to a palace, so that scanning in a sashi. Not once a man to find yep, and I have. Give me a point. Yeah? So for be a big platform. I say, oh, members, I go Nancy. Is that a Chabus members good Nancy say? Oh, members, no more how sister. See, may be offering too much. Crowd the good Nancy. Oh, how. Because all what Jane Yemu, no matter the 50 hour Yemu, no matter the thanks the ones ever bought for their mount. Now, so that I can tell them, no more year with 1 more. Oh, we are already did not get it gear. Abua. Never man, bread. There's some say, men on once you know the brown, not go to a can't tell for Dino. Ni how no, Yama Yamanana. Because who are a soft one, I will give for them. Oh, yeah, Fantasy. What you know, name a man, your coupon, when your coupon them singing. Oh, name it. What do you say? Or how then you may pass on. I read about now, so I'm a breakthrough. And no one money, Nana. Now it's a property so. Now did the attempt. Agradaa, so remember. What's all about? And no opinion to call fear. Who suffer the cockatoo and say, Jamanica. Now I know some way Jimmy Tino. Who near for town now, so on an airport. Jimmy. Software, any software, ayaka. 1 year ba. Software, any software yaka, 3 months aba. Software, any software yaka, 6 months aba. What Jimmy Yamana Moso? Monsieur Nyansa. Nyansa, Yanton was store. Yamito be a Nyansa. It's only a bio Nyansa, or only dear Natia, or Sonny Nyansa, Nyansa, Negasa, we are going Nyansa. Oh, pretty, trust me, Bible, oh, come on, sir. I check Christopher said, Men Yaka. Unia Tia now so I channel. No, you're only and I guess I catch him. Yeah. Now so suffer news of for Ayaka. Now, all members now what you say. A moment Yaka. Now, suffer. I give Ben a word, Tim Tia. Woo, Chirapino. Ah? I gave Ben a road to my teacher. What I couldn't software did not attempt. Wakasa Tiao. As some of Katiao no. Faneses Nipano, not more from. I first now obey Manu. Because I was a way so for Penny. It won't say. Munemo no. Obesia social Munemo. Yes, you call here Bolida. Okay, fasting, 40 days fasting. All bano, or Bonsamba in Wendy, or Besson share. Nay, me no, yes, you moja, only moja go for man. Ye do any moja. Abua Jimmy, but I don't too much to do. Jimmy, because Yamre and the nine. Now, one bread, they say, Titifono, Apostle and Nim no more. Ya upon no more. Bramo bread, Apostolic, a pennyphobi, CSC, pennyphobi, Pentecost, pennyphobi, Roma, pennyphobi, Africa, pennyphobi, Assembly. On my bread. I said, "I'm ministry a team here, and then I spread it, and I cool." And then who say, "We ministry no branch." It's the branch now all play I want it here no any na. We ministry now per branch. We branch now all play no. It's here any na.
e kwa ja semeni ni ana umayenja jimie no ya jimia che dodo ya jimia che me ka ho bi me ka se wo me ka ho bi ya jimia che dodo ye ja jimie no umayenya jimie me twama no nyame asem da ho e twen they say who said dachi e ba ko bu atan because ya de hu atu me message so the fi say ye hu da e de hu tu me message so a the fi say ye de sabi ye ni o fridge mu mochi na ye du ba ko she ho no fridge na do ko she mochi no sa mochi ku na ye di comfort obi o kom ba ko she ho me boa okay sa mochi ku na ye du asole ba be she ho ese ohun se ewiase na da ho na usa akwa na niwra otite fichire ha ya yakopon no wo ho eya mo se nyame ni ho ugo ji mu kwase Abosom no na mu kwase nuro no na ebufa so na ewra mo adwemo na ayemu down boy mo fu se wanya mu ho ewie ska mo nya ewie na obedi akoji ska no bedi o na so be koji mu he mu ministry no mo se kwa na kofom eden na musua fa ho eden na musua ai e fa ho ni padodo sen e na Abosom na Abosom no a wo se nyame na wo bo ne din no Abosom na Abosom ni padodo sen e na munya breakthrough e wo waso dem ho e Christopher nyame ma e ya na asofo be kan no kwa kire mo no munni omachi asofo amadada mu edu be ko amremu no because Bible can say ni freni etimi kire ni nua ni freni kwan enya sa munyina bakoto amremu Yesu why did you awie o okọ ema nyam se ewiase se da de wiase ebe se ye wo ba wiase no ye say wiase be se o papa ni mre se wiase be se na so papa enyi we wu ko una na enyi we wu ko edo so be wu akọ ba menya wadi se wiase se e ya na ye benum se wiase se ni nyina se obedi de wo wia hunemu wu a wiase se de bi de bia wo ni mre nya Bible kan se asase wo so e be ba no Bible ni be bi wadanse esum beba esum amana esum bai it is who say the day one day the day ebiasi ebese ampa se na mo say ebiasi nse nyame ni ho etimu di boni asofo a mu hwe moja egufom asofo mu kum nipa asofo mu ni abodafo da asofo a nyame afremu asofo bokoje bosom na mo di baba akoso no nyame wa abotre na mo hwe mo wieye ya na time ubenya ska nyina ewie no na ska na asanhye ya na time ya meka mo mo go so mboso saa ya meka mo na mo ko funhya ho de de bia mo kutokwa saa ya meka mo na mo di atem saa na mo ko esa mo twa ko one day mo twa ko fia mo ko twa yawo so a mo twa kwasi ona be mo se ewiase no enam sa akwa ya me hye bi otie ya me ka mo ho na o ma botre se Kristo ma next week Sunday e be sa betra ha biu idi we jam wa wonya sa no na me kan no famu aba wa woni nya sa no na me kan no di atem onya mo betima frame ifa nyes kasem abrochirefo omunimi se odifo na te na die wo abrochire ku picha ba de hinta bia meka kire fanya skasem me de menya aza adwuma wo de bia meka menya aza adwuma wo ba so me hwe a wonim ne begu ase sa na me life tie me yo bia me pe life pa me stragi asa na menya 0249 05 02
78 0249 05 02 78. We want the last one. 0249 05 0278. Say a crack a semo, a juma semo, yale na beto okwemo, and yes, I'll be full my million bio. Ababona mo e diamond. Oton ade a scanner ahye, scan me gira osem. Se onye sika na amount budget. Na scanner ayebasa osem a. O spiritual marriage. Beye ne hawo, busu hanti wo, bihwe odifo 99, ma kire kwan. Ya oba, we de be na me so e da jo. Every Tuesday, we dey papem a free counsel. Me ngisika. Na me shira 0249 05 0278. Ya me ka ho, no ka ho, no ka ho. Awon fe, ya me shira wati. Amen. Ebusia aha na brebe ma ye kwan ama ye die se bre ne ko bebre. Madam asese mo je bre a mo hwe aha too much je. Na me amedi nsemi be so mo medin e de afiansroma. Makram.